Vedran Peternel, Bok producent, glazbenik, dobrodošao u Nevidljivu scenu. I nije, pa zbog toga radimo na tome. Toga se i zove tome za Nevidljiva. 2 sezone će biti vidljiva scena. Nekadašnji stanovnik New Yorka, Pariza, bavio se glazbom, promotorstvom. Malo, ali... New Yorka malo, Pariza malo više. Da. Francuski govoriš ko materinji, Pa to je, znam, da. ali tu si zbog toga što predstavljamo kompilaciju Zagreb Calling, kompilacijsku ploču koja je predstavila neke nove hrvatske alternativne izvođače koji više baš i nisu toliko novi. Ti si idejni otac te ideje, producent albuma. Odakle ti uopće ta apsolutno nekomercijalna ideja pala na pamet? Kad se to rodilo u tvojoj glavi i zašto? Pa to se rodilo još dok sam radio u Vinilu, u stvari. To je klub u Zagrebu. Klub u Zagrebu gdje sam vodio program koji više ne postoji. I tamo je defiliralo stvarno jako puno bendova sa zagrebačke i šire scene, ali uglavnom zagrebačke, kojima je to bio neki prvi klupski dom, kako bi rekao, gdje su mogli doći, gdje su dolazili i gledat druge ljude i svirat, gdje su se neki bendovi spojili, sastavili, složili i nastali u stvari u Vinilu. Ali uglavnom prošao jedan ogroman dio zagrebačke scene, alternativne, od džeza i svih ovih vanžanrovskih muzika koje... Čudnih ovih nekih bendova. Pa čudnih i ne u stvari, ali u koji ne spadaju te neke ladice koje se može lako žanrovski definirati u stvari. I snimali smo sve te koncerte, ne sve, ali veliki dio, imam tonu materijala snimljenog u Vinilu uživo. I bila mi ideja napraviti možda u jednom trenutku neku kompilaciju svega toga. Ali onda je Vinil stao, došla je korona, lockdown. I sad šta raditi, osim biti doma, kuhat i gledat serije. Moralo se... Ti setio genijalne ideje, ajmo okupiti sve ove bendove za koje niko nikad nije čuo, dobro, malo pretjerujem, i snimiti kompilacijski album. Mislim, istina je da široka publika nije čula za te bendove. To su bendovi koji ljudi, pogotovo u Zagrebu, znaju. Kao što si rekao, nisu oni baš toliko novi, većina njih postoji 10 godina ili malo manje. Imaju jako puno utakmica nogama i koncerata i izdanja, samo izdanih i na svim mogućim nosećim formatima, što digitalno, što na vinilu, na CD-u, na kazetama, kod Denis, na primjer, i tako dalje. Nekako mi je došla želja da poguram tu scenu malo do veće vidljivosti, u stvari, da pokušam barem. Iz nevidljive u vidljivu scenu. Iz nevidljive u malo manje nevidljivu. I onda si došao do prvog problema. Kako odabrati 10 bendova, jer zagrebačka i hrvatska, ta nekakva alternativna, nazovimo je, scena je dosta brojna i jaka. Kojim si se kriterijima vodio? Znači, samo da ih nabrojimo. Znači, Žen, Dimitrije Dimitrijević, Nemanja, Porto Morto, Denis Katanec, True Tribe, Ivan Grobenski, Gentleman, Sfumato i uvijek mi fali još jedan. Koga smo zaboravili? Ne znam, sad imam spisak. Ajne, Ivan Ščapec, Ajne. Da. Dakle, koji su kriteriji bili da ti odabereš baš tih 10? Bilo mi je jako teško u stvari. Ja sam imao listu od nekih 25 bendova, ali morao sam to smanjiti na 10 zbog formata vinila, koji ne prima više od 40 minuta, recimo. Album je izašao striktno i samo na vinilu. Da, tako. I na internetu i ga ima. digitalnim platformama. Dobro. Tako da selekcija se u stvari napravila nekako prirodno. Znači, neki od ljudi nisu bili u Hrvatskoj, neki nisu mogli. Neki nisu uvježbani bili tog nisu trena, bili uvježbani, korona, nisu bili spremni, masu toga. Tako da ovih 10 koji su se tu našli nisu nužno 10 najboljih. Nije to selekcija u nekom kvalitativnom smislu, nego u tom trenutku, početkom godine, kad se to snimalo, znači krajem prošle godine kad sam ja počeo to planirati i sastavljati selekciju bendova i tako dalje,
se pokazalo da ti nekih 25, ovih 10 može u tom trenutku i spremni su za to. Specifičnost tog albuma je to što su te sve pjesme koje su osvirane na albumu, zapravo većina njih je već snimljena na albumima tih bendova. Ali ti si inzistirao da ne uzmeš gotove snimke, nego da svi dođu u zagrebački kset i odsviraju to ponovo, ti si kset pretvorio u studio improvizirani. Zašto ti je bilo bitno da oni odsviraju to uživo, a ne da samo misli, bilo bi ti jednostavnije, jeftinije, da si skupio te sve već snimljene gotove stvari? Naravno, a to mi nije bilo zanimljivo, to već postoji. Znači, zašto bi neko išao sad slušat bendove koje je već čuo i to sa verzijama koje već postoje? Ne znam, kako bi ti rekao? Mislim, ja tebe razumijem, naravno da ovo bolje ploča ispala odlično. Ima puno ljudi koji, naravno velika većina publike u Hrvatskoj, a pogotovo kad govorimo izvan Zagreba, nije čula ni ove originalne verzije. Da. Sad srećom, jel te iznenadio možda medijski hype koji se dogodio nakon što je izašla ploča? Bilo ih je u svim medijima, bilo tebe i ploče i svih tih bendova. Pa iskreno, tome sam se i nadao, u stvari. To je bio cilj projekta, to jest da time što ih složim na jednu ploču, što su originalne verzije pjesama, išao je i video u svaku pjesmu koja je snimljena uživo u ksetu, što je sve dostupno na YouTube-u sada. To je bio i glavni cilj, da ti bendovi koji nemaju samostalnu pažnju u široj publici i u mainstream medijima, moja neka ideja i nada je bila da će, ako ih stavim 10 na jedno mjesto, da će lakše doprijeti i do publike i do mainstream medija. To čak ja mogu reći da je prvi znak uspjeha te ploče za mene bio kad se došao u Šibenik na dan prodavaonica ploča. Prodale su se 3 ploče. Što je meni bilo ogromno iznenađenje. Znači, ako u Šibeniku otišlo 3, onda u nekim većim gradovima, što ima puno veći odjeh. Dobro, sad da uđemo, da neuspješno uđemo malo u dubinu problema. Zašto ti bendovi teško izranjaju, unatoč tome što neki postoje preko 10 godina, imaju nekoliko albuma, iako su vrhunski? Znam, to je sad mediji, klubovi, promotori, nema se gdje svirati, nemaš gdje čuti. Ne bih rekao da se nema gdje svirati. Mislim, s jedne strane su mediji, sasvim sigurno, mainstream mediji, ne svi mediji, ali mainstream mediji, a znamo šta je to i na televiziji i u tisku, na tu scenu ne obraćaju pažnju. Vjerojatno zato što misle da im to ne privlači čitanost ili publiku. Nije klikano. Što mislim da je krivo, jer da oni posvete tome pažnju i to bi bilo vidljivije i klikano i pomoglo bi da se scena digne. Umjesto da se stalno piše istim ljudima non stop. S druge strane je problem i diskografa na neki način, što da bi ti ipak nakon 5, 6, 7, 8 godina karijere samostalne, bez izdavača, bez neke vanjske podrške i PR-ovske i financijske i produkcijske, mogao doći do šireg broja ljudi, je manje više nemoguće. Znači, u jednom trenutku moraš imati neku podršku vanjsku, neke strukture, da bi izdavači ne ulažu u nove bendove. Apsolutno. Odnosno daju i neke ugovore koji nisu isplativi nikom osim izdavaču. Ono što se nudi sad mladim bendovima u ovim 5-6 velikih diskografskih kuća u Hrvatskoj je katastrofa. Mislim, to je pljačka. Tvoju ploču, odnosno Zagreb Calling kompilaciju je objavio Menart, jedna od najvećih hrvatskih izdavača. Je li to sad neki prvi ili jedan od koraka u neku bolje sutra za takve bendove? Pa znaš šta je? Ili je to samo neki incident koji... Od kad postoji diskografija općenito, znači od 60-ih godina, tako nešto, kad krenuli vinili prvi i tako dalje, u neku širu distribuciju i kad je planula ta neka rock and roll scena pod navodnicima, do trenutka kad se pojavio internet i digitalne platforme, kad je to sve otišlo k vragu, to je da se više ploče niti bilo šta na nekom fizičkom suportu ne prodaje.
Sve velike diskografske kuće su imale, naravno, velike bendove koji puno prodaju i na kojima zarađuju, ali su imale i artist development. Znači, ulagali su u mlade bendove kojima bi platili prvi, drugi, treći album, znajući da će biti u gubitku, ali ulažu u budućnost. Dugoročno su planirali. Da. Dugoročno su gledali, ulagali u budućnost i kad taj album, taj neki mladi bend koji je potrošio 2 albuma gdje nisu ništa prodali niti zaradili, kad dođe treći koji postane sad hit recimo, onda se prodaju automatski i ova 2 unatrag kad bend postane poznat. I to je artist development, ne možeš ti živjeti... Dobro, to na zapadu još postoji, u nas to ne postoji. Pa i na zapadu manje, ali kod nas uopće ne. Uopće ne. Znači ti ugovori koji se nude mladim bendovima u većini ovih main diskografskih kuća u Hrvatskoj su doslovno pljačka. Ja kad vidim te ugovore, jer neki bendovi mi pokažu i pitaju me za mišljenje, ja kažem, nema šanse, nemojte to potpisivati, rađe si izdajte album sami. Tu je sad Menart ovoga, to je Branko Komljenović koji vodi Menart. On je bio, mislim, znam ja Branka dosta dugo i ponudio sam mu taj projekt u stvari. Ne bi ni krenuo u to da nisam imao neki support jer ne bi mogao. To je ogroman posao, kupiti 10 bendova. Koliko snimanje ovakvog albuma dođe, ako nije neka poslovna tajna? Ne mogu ti točno reći jer ne znam točnu cifru, mislim da nije poslovna tajna. Samo da kažemo, ti si doveo 10 bendova na 3-4 dana snimanje u set i plus izdavanje ploče. Koliko to košta? Sve skupa ja mislim nekih 5-6 tisuća eura. S tim da bendovi nisu dobili, pretpostavljam, honorar. Ne, naravno. Znači samo snimanje, samo troškovi snimanja i izdavanja ploče. Snimanja glazbe, postprodukcija glazbe, mastering, snimanje videa, montaža videa i štampanje ploče, omot i svi tehnički troškovi koji idu uz sve to. Ja mislim da je cifra negdje oko 5-6 tisuća eura, što je relativno malo u stvari. Dobro. Ali to je već velika suma, mislim, za mladi bend. Za nevidljivu scenu je to ogromna suma. Ko od bendova ima 5-6 tisuća eura da može uložiti za napraviti album? Dobro, pitanje koje se nameće od početka, od kad je izašao Zagreb Calling, kad će drugi dio, hoće li i imaš li ga u planu? 25 bendova si rekao da ima, znači sad si ima, ostalo ih još 15. Iskreno ti kažem, ne znam. Od početka, što se Menarta tiče, i stvarno je veliki iskorak, da se vratim malo na temu koju smo spominjali u prethodnom pitanju oko diskografa i tako dalje. Mislim da je to veliki iskorak tih velikih hrvatskih diskografa, što se Menarta tiče, da se upuste u tako nešto i mislim da su svjesni ovoga što sam govorio, da se mora investirati u mlade bendove. Ti ne možeš Rundek, Massimo, ne znam, sad neću davati imena. Davat ću ja. Znači, evo 5 bendova. Let 3, Pipsi, Hladno pivo, ko još ima? Rundek i ne znam, znači Elemental. Znači, 5 bendova su bili najveći bendovi 91., 2., 3. i sad su najveći bendovi. Znači, uvijek se ima mladih, ali niko da skoči na to mjesto. To je čisti rezultat toga što se ne ulaže u mlade bendove. I to, a mislim da je strateški od strane diskografskih kuća to je jako pogrešno, zato što većina ovih bendova koje si naveo će funkcionirati još najviše 10 godina. Ako. I onda ih više nema. Onda ćemo spasti na šta. Ko će onda biti? Znači, Zagreb Calling. Nadajmo se. Dobro, ti radiš ne samo preko Zagreb Callinga, ti radiš na tome, na mladim, novim bendovima ili ne tako mladim, ali nevidljivim. Jer imaš svoj studio u Zagrebu optimističnog imena Grobnica. Pa daj nam malo reci šta nastaje tamo. Šta je aktualno, šta se kuva? Nije to neki sad užasno dobro opremljen profesionalni studio. To je više moj home studio koji je ok opremljen, ali to nije studio koji iznajmljujem, koji je na nivou nekog profesionalnog studija. Grobnica, dobro.
A grobnica dolazi u stvari, to nije ime koje sam ja zadao tom prostoru, tamo su naime bili Pajo, Kudusak i ta ekipa. Znači Rundek je ekipa. Capri, i Rundek, i Andreja, i Tičeka, i cijela ta ekipa sa te malo starije generacije, ove nezavisne. Vidljivi, ne baš. Ne baš, Kudusak su isto baš eksperimentalni bend. I koji su isto eksperimentirali na razne načine i glazbeno i potpuno nekomercijalno i nevidljivo. Pa su s godinama stekli neki kultni status. To je stan koji sam preuzeo od Caprija u stvari. I šta nastaje? Pa se to mjesto već zvalo Grobnica. Ti samo imaš svoju grobnicu, ok, jasno. Još i suteren malo. Jel imaš šta aktualno vruće da se tamo kuha? Kuha se stalno nešto, da. Dobro. Daj nešto. Sljedeći projekt koji isto ide preko Menarta, to jest Menart će izdati, je Murtić 100. Bila je nedavno obljetnica, 100-godišnjica rođenja Ede Murtića i bila je izložba u HDLU i u Laubi. I na otvorenju i na zatvaranju izložbe u Laubi je Mak skupio... Mak Murtić, njegov unuk, koji je skupio neku ekipu muzičara pod tim nazivom Živa voda, koja je u stvari nastala u vinilu, isto tako, kojeg smo spominjali malo prije. Veliki orkestar od nekih 15-20 ljudi. Mak je skladao neke minijature, u stvari, znači ne kompozicije dugog trajanja, nego teme, kompozicije u stvari. I dirigirao je tim orkestrom na bazi tog famoznog sound paintinga, to jest znakovnih instrukcija u stvari. I onda bi nam davao u jednom trenutku, sad svirajte temu 7, pa između je neka improvizacija, sad pređite na temu 3 i tako dalje. I to je bila neka improvizirana kompozicija u stvari. Na otvorenju je gostovao vokalno Darko Rundek, a na zatvaranju Damir Urban, koji su se uklopili u taj improvizirani, apstraktni u stvari, jer ideja bila apstrakcija. Bili smo okruženi Murtićevim slikama oko nas u Laubi. I Rundek i Urban su napisali neke tekstove, isto apstraktne, ali koji su namijenjeni bili samo za to i izvodili ih u nekoj improvizaciji sa nama muzičarima. I onda smo to isto, na istom principu kao i Zagreb Calling, nekih mjesec dana kasnije, nakon te zadnje izvedbe, smo uzeli kset na jedan dan, složili tamo studio kao i za Zagreb Calling i snimili oba dva pisa. Znači, jedan pis koji se zove Murtić 100, koji je sa cijelim orkestrom, i jedan pis koji se zove Nova apstrakcija, gdje su 3 bubnjara i Nenad Cinkauz. I sad je to u fazi postprodukcije i to će izaći na vinilu isto. Poslušat ćemo. Sad to traje jako dugo, tako sumnjam da će prije proljeća to izaći. A šta još radim isto i još jedan apstraktni album, braće Cinkauz u stvari. Dobro. Koji su imali u 6. mjesecu 3 performansa u galeriji Kranjčar u Zagrebu, gdje je Daniel Žeželj slikao, a oni su improvizirali muziku istovremeno. I to je snimljeno i sad radimo. Znači opet apsolutno nekomercijalno. Apsolutno nekomercijalno. Milane, hvala ti. Vidimo se, još ti si čest gost u Azimutu, ako ne, onda se vidimo u Grobnici. A gdje je Može, naravno. Evo je. Hvala ti. Hvala tebi. Nevidljiva scena.